u CH Pauzalam Lentol Lungjang Muna Som Tumnani Chanakong Home Area Sports Meet 2026 Nikhua Jin Gunai Hung Panpiu Pikim Neo Ang Sing Honorable MLA 46 ST Cycle Assembly Constituency Functional President Ai Panpiu UCH Akam Khong Sai Social Worker Tuting Le Kain Lon Pi Puzang Led Aukip BJP National Council Member Yong Ahin Tuting Le Kukizo Council Yong Vice Chairman Ahin Amatakan Lon Bompi Pu Domil Lal Haukip Vice President Kukin P. Sadr Hills Kaidu Alam Kai Ho President Palato Khompi Ho Kukit Kung Home Chief Association Alam Kai Ho KADC Kuki Women Union Dais Langato Hosi Sihin Malamato Nulapa Gulapay Nungagol Lang Ho Nabon Chavin Kukin Pi Manipur Thalhangin Kangay Lunaw Salam Kahin Bolo Dahi Kuki Christian Leaders Forum Chun Ngalai Tolai Hizin Christmas New Year Iman Ho Yong Hi Ai Te Sadin Niku Khat Bu Bango Hite Tisu Nge Na Anabolun Ai Te Chanin Hi Hon Yong Time Limited Dan Pathin Ho Khom Na Chu Inabolun Chu Hong Kichai Chajin Muntin Gamtin Ahin Sports Koi paham tu sehil zong vadunga bangjingin muntinahin kicek gol si ahi zong cukum nilang ima kugol no hihan lang Judday ho hihan lang Christmas New Year ho adang dang festival ho zong kimang talo good ho zong kimang talo ahi jai hasan lagan thina tampi to zong lew hen thina man na nei lun khum zong le Tuni ni khat ni hapta khat cha ki su hal na ki bol lo le iti ni le ki bol de ham ti lung put chu hung hin tin lam kai ho hung bu chun ipui pa te hon gal lai ting le gol si gol no ba ki bol ngai pui in sunga la bel jong aki khuk ngai pui aki thalin iti chun nu mei chapang jong khul chi tul chi lo tu ting le mi ngày mà ding thu cheng se do lo ding ki kam ki hup tu ding ti ho hi ipute pa te ho khanga cha nu ma hi kana ti in hi jong le ka oi mo nau thu che pun na target ru chu ki ngai lut na masanga 1968-69 lai chun kong hopland khomanomin cha chun nang chu ho bung na hin na ho chu chi ki ti na pun kong homeland khom chun lo pi ta thum je zu a anaki manga hi ichi ban zo ma chu kong home area kiloi khom na chum in sim tu win khang tha ho lam kai nan ichi gul si in bo loi tu ni som thum na ni chan na hi tan lol hing ta ibol the now hi koi madang hai pon gam la go ngai lu a I ha sat diu de lova su na zana ni sa hen nang go zu hen dam hen nang sa jong le tho si vai bong la pan e la pi wa gol long ho sam sa ho hin tu ting le village volunteer ho tu ni ni khuwa jong hi gam gi chin front line ama ho hin
ibit na diwa panlahi zewin tudi ki khop na wahin ma ho asatan pang hi zong lew kukin pi Manipur thalengin frontline na samsa ho hin village volunteer ho hin achungu baki pa thu yong kan pu nge nei kan ko te ho sapten nothing is permanent so be humble lese chunga hi I macha hi permanent atun so na ding om pun idam lai ni khusunga hi nang ini pi na gel ki ni pi ka gel ki het tu a ki ngai lu ta le ki hom tho tu chi a hi hin khoi man diu hi pathin de hi ti mu vi nei tu ni hin kai du president pa chun zo chun ki pa thil pi an hop na chun ka vel le sapten killing two birds with one stone ati dan devin sai lu chang khana wacha ni chu ke pe pi la pe lai le ki lo min NP president atam ni channa EP sumla pai lam hi han lang adang dang political mileage la da the hi jong le inam khan khudiu gel khon za la NP iphu do ke bol mo han lang ulanau silum ta ki hi jong le ani ve tam ni ve channa inland do ki du ki pa pi na na bol chu na ho jong ki pa cha na hi win thil pha na bol nau chung a hin ke ma ka sa ta in jong na chung wa ki pa thu kan phu nge dei dam so doi tin tu ni khu hin lecture sao ta bol leo hen Elijah player di ho jong he thau cho lin tin thing phung lim no ya to ho jong I khop di o hin gol se ki bol lai le lecture sao ta ki bol hoi kui ma na ngai no pui ahi wangin alo thelowa ki khop ha sa ta nan go no wa hi le tu lai I problem mu them khat be se lo wa ka ki le ding num ka sapun zo ting le chief guest a I pan pi o honorable MLA nun detail in say nan tin separate administration di tiu hi ilung thi mo ba jong in agal po win achuma ke wai po ding lunggel jong ini po win igol lang ho win wang chu state demand bol loi zalen gam demand bol loi adang dang gam tin sun om nai ai wangin mi pi hin hi chi hi demand bol dinga ilo ma hi ti in a sei khapu May 3rd 2023 ni a nu nau chapang ate akhang kwei macha di umlowa hingjing pakai pathin I ho jing now ho in ho zo se an halwa mowa I khu ho I veng ho I in ho vut wa ma su wa chubana chu ingai lu tau isu pi zan ham khatin khu ahung be nung hin Gauhatia ukin pi Manipur hin honorable MLA somini ho hin ki hu khom na ki nijin lam kai ding al hing se na ilhen do MLA ho chun hat sot pi ngai tu na nei jun hai sungai nung lut ki do wa ichen khom ki diu hit e ta pui ki ngai lut na jong neu cha lo ki khutu na jong neu cha lo te se hitia gel dau na lo nu nau chapang ge ya hing changa ga ri sunga ki heng lu na ki that ki hal ai lo wa hele okrul to I boundary lango muna icha te niu gol hang mi ni akhut kitana thing chunga ki het be David thek alol kitana pala kita numi akeu se a lam le na phai le la ya ki bong ho ya ki hoi le le la cha dum ta le si chunga koi nu hamin katin ka lu the lang ati khop hil sanga na zo a chu hin hoi tu pha do wa hi ichiwang me le ten e ho hi ngai dam ding chen khom pi ding khudunga ki het thim pi dinga lunggel lungput ani ta lung je win achuma ki wai hom na hi idel diwangai ta a hin ti win azing tarik som na ni chun press statement khat release a bolun alhang agam
it's a separate administration hi izom chi di hunam pha isau hunam ti chu avelin Guwahati mun ka hepoi aizola vel tampi ki hona ki nejin Churachandpur Sadar Hills Sandil ting no pala mi pi koma gel dan ngai tu ho honorable MLA ho decision chu pha na sa na ti ho cha ki dong mi pin jong ki lung to ta chun itilom lo ma he bol ta wa he le I bai lo diu ham ki vai pu na tum khat nu ya chi lo le if future diu tu ni ai ho gen the na pa hi thu khat hi ta le khonunga hung peng ding tu la cha te ho future ding tu hoya de ki tam chi hi gel lo ho ai dai ti chu inup che pha du chun honorable MLA ho in tu ting le suspension of operation a ke no le UPF in jointly discuss about zo nu chun so group ho in Union Home Minister koma September tarikh khat ni chun memorandum and pevin separate administration achoma atuma ki waipu na nepi lugule ichimi ho chang si to hin lungmung hamung a chang khom thei ka hi ta lo je vin ti chu ji thon le kha na pe India sunga achinga theme ho constitutional lama expert ho law expert ho contact bol thei chan honorable MLA ho na bolun India sunga dinga athim loila na gelu Kapil Sibal koma yong do na ne yogin na separate administration hi EP na say na bong am spell out na bolo nga ye ati dung zui sun spell out hong ki bol ki din separate administration ki ti chu UT Union Territory with Legislature Indian Dan P Article 239 add no ya chu hi chi hi pe the hi Puducherry type hi ke ho nei pi thi yo hi chi hi India idan pi wa hi ti ho chu court a bolun Union Home Minister ko ma na pi ni it's a condition in zui pe avin political dialogue ko da nei ding ham political pressure group ma ko ipang ding ham tu teng le mi pi hi kun lead a ball ding ham MLA ho chu lam kai di vai len do cha hedai Pat yo sia ma ho hong kinung le ki do wa ama constituency mi pi ho to contact ani diu to til bai lam hi lo je chun civil society organization acceptable for all ibon chawa ipom the diu kha hi si mangai tai akiti dung ju ya chu hakhat wal ki sumanga Churachandpura ku ki zo council hi hung ki sim do hi Ichi alam kaya pang vice chairman ai pan piu chu pu jang le den tu ni la wa hongin seminar type ho bang hin u tin ma jong hi thu sei sa lew hen apana phading hin tu ting le Sadar Hills pumpi adinga organization alin pe na ni jo ku kin pi Sadar Hills vice president pu domin lal jong hi seminar type ni u tin holim sa lew hen Sadar Hills Pumpia Bitevin separate administration in the form of UT with legislature under Article 239A he hiti dola hiti explain pata ibol piti diwihin tunihin kichip gulsi ni kuwa hijin sa hot sa isay man tapubin patinin pa sa ahile ni kodang khating le ipiham idaluhi ipiham isijuhi hoila ipa uitam MLA hovin ipia bolam suspension of operation na ke no ini pi bolam UPF ini pi bolam ti ho hi I had it so ke wa igi now ipa now I had diu hi pul la poi mo en ka gelin tu ni awang hi se man lo diu in tu khom no la pa no nga gol na on I had him diu win ko ta bin nei hichena chunga hin buina chum tampi to win abon en ki se jo pun thin Hai lama mele ke to phai sama ikinau le salanga in ko te ho na ga ho ki na ma ho lunggel to ki ba mo ki na hele ki sudong le isi je chun iki het khil lo na di vintin United Naga Council to well tampi ki to khom tan last meeting to 27 January Republic Day ni azing chun naga ho langa MLA
Hill Area Committee Chairman apang Dipu Gangmei tuting le former Minister President MLA Pu Awang Bo New Mai tameya ko na hong kai pa inlo naga hola ku ki ho su kinathi hi pu thing lang mi hi na le Christian hi nan I ho hi ikithu khom wa someday lai chen khom ni diu lungel iput lo wa hele ima tha diu hi ya chu kho sa na nei ta tu ni meeting a hi ka hung thon hi government than heng jong ka hi thon poi lam kai lin jong ka hi hon poi as a tribal leader khat thing lang mi pa khat hi na chung naga hole kim le kukin pi Manipur le UNC United Naga Council ki holding a hi ti ka ja ji wa chu ka hung oi hi ti chu hi ake ki hon din hum kai jin nanamu so kai de press statement jong ake pe in kotel United Naga Council to kukin pi Manipur hi ipau ipu lal kho hen athi zawa pana chu khat mai cha jong ha to khom khat da loi tu chung chun hong ke to khom ke nin someday lai chen khom wa ke song lung ke hal ha thu yong chu ke hon jong kapuna win ti po na le kha chu akisu khomin chu ting le lampi tu a kangui le lam ka ikizut mat tu the lo naw jong hi agang the pe na hon ding ti ho chu akisejin detail tan se lang sau ta lunin tin kukin pi Manipurin idam mi te ho che le wale kalsun na aboi lo na dingin ade din kangui le lam ka kizut na lampi hi aboi pi jing nai ti hi insung mi te ho nam mi te hon na het divin pha kasan ama wang lampia ke hon lowa thuanop lowa hele khul che tul che hi ai thei chanai bol lo diu gama wale jong ai bol lo diu ikitim diu nga jin hi tu se la sa jong ikitim diu nga jin inop nop mobile choi mana smartphone na ide shoot kitipa hin mihim hin khu idan ham khat asu se thi ti hi I had a weapon ila di win kan dim no mi nei achai na lama chun tu a I had no pe nu le I thang tom da pe nu ti diu ham I had che je wa thang tom ham I had thim lo je wa thang tom ham mi lo se so changa now hi popular government kisim lo chung chang he Iti chung chang a hin kukin pi Manipurin ning kum chun ki ho na kini mail hei te to chang khom thei kai ta pui ta I hung do wa phai sung in da la o hei ta le ama ho ta chun iti government sim khom kit diu iti ikile kit diu chiwang hi thil hi the he pui koi ta bang khanin il he mu hen lang hai sunga chun boi na ta pui hung kile kit ta wen tiung le ita san lo diu hi e chun popular government ki sim na hi sim thei po vina tv ti chun ho sei thi e pon India government thu ai je chun ama hon simu yang le ho I pan lo diu hi thil di hin ti tin decision an kilan Guwahati meeting a yong chun a kisejin chuzovin gadget sin a valin to khom na kinejin district zo sia lam kai han do ho chang si to blong a lam kai ho hi tu ting le kok ne try ma lam kai ho zo si yong akidong khomin kuki zo governing council meeting a ki podo in study thu ta na ki bolin idal ha sao gamai nung che ki wa hele ine tu ai ne sang wa phamo zo hoi mo zo ham sin ai tu diu hi ye chun hi cha wang hen pan la daw ti ti ha valin kuki zo council in decision akilan chuban da chun lung thu itiu hi lung thu chu akeng khat ai thi pun akeng thum ai thum chu koi ko ham ti le kuki zo council chu keng khat hin honorable MLA ho keng ni hin suspension of operation na ho UPF ke no ho akeng thum chu hi chang thum chu ki phat sa na ini khom lo le I chang in ima bol daw ti dung lui chun kukin pi
in jong achuma bol ta loading ke jet sin jong achuma bol ta loading ke sun jong achuma bol loading gam kaya ke loi khom na hon jong ama de de bol loading thi ki ga na nei dung zui chun lung thu chu thum chu ke ho na 13 January chun Guwahati an ke ni it's a chun Kuki Zo Council decision to submit a kibolin Dr. Sailin spokesperson ke no ko ma ke piluni ahin lung thu chu ke hovin thum chu akisei ha na chu ipi ha metil popular government ke sim ding hi eho ida manwa ke sim da ding inu manwa ke sim ding ti jong om be se pu ahin popular government akisim luwa hele constitutional crisis umding hije chun government hisim te by any means asim angai jeti BJP government center ahon angai da nei hije sim nating achu EP ngai sa tam tin MLA ho ilung to ta na pan khom diu BJP led government heading minister jong na ki hop chil diu hatacha tam tu chung kumasa gen thina ha sat da thil se su ho ta bang chu hi ta loading mi pi lungmon na government khat itun do diu hi ti hi lichina dinga chu tu ni a jong hi honorable MLA som in jo Kuki Zo community a ko na abon chawa ha ko wai tu ni ai chief guest wa pangnu jong hi pi kim neu jong hi avela hin ko wa kagam sunga boina sang ta omin program jong ka gun sa omin 11 overa cancer ka bola hilam sukan ju the he pui atia jan ha chu go hatia ko na hung ke para tu ni ki ko mun hung thung ai ibon sa ba ki pa nau chung chun avelin kukin pi thalangin jong pi kim nevin apartment tam ta an kai kya e hot ke mutua hung pa lo pi ka san chung ki pa thu kan sei ki re kan ko te ho imabano hi zinga hi PR hi sot be hanang I demand ho long hi ki mu thele ti chu lung ge loi ahin dan pi lung luya chu kum khatwal PR o ma hele constitution asu kha hi je chun election bol ngai election bol na dinga chu ipi bol ngai yang India pumpia emergency declare ki bol ham ailo state na ki bol ham khat ahile election ki bol thi ailo waile election commission of India in tu a hijagam his state na election i bol waile ithei punti law and order phalpui ati a certificate available election hi bol thi chứ cho hi lo wa hele popular government tun do ding ti nai e ho no me ho da thu om pon a BJP MLA yong cha hing se na um ba hi a hi na ma ho sunga chulam kai chief minister ki chu sagi get langa pha ji wa cha sim thi lu wa hi e ho jong he pang te hen nang le ti popular government ki sim zo nunga Kuki Zo MLA khat sa minister ki pi poi hung ki ti hen nang le Manipur government hi bias hi alang nei ye si ne ki ti hi prubung hi khan tin hi ye chon ama honup da thum pu ko lut de hi ti hi chidin mu nai din lai ta o hin civil society organization mi pi ho na ho thalenga ka se yu chu government se sim dinga ke lom ta hi jong le written ke lo na dung lu ya chu ji tho in na dimanu separate administration in the form of UT Union Territories ka pe di hi ti chu black and white na sui kai jo han nang sui kai di yong chu central state government hi ding hi ki ti hi hi chu Manipur kai ba yaro ti ho chun Kuki Zo community ho til thum hi ki pe thi nan de ti sui kai mong na di ga hi sap leo chu akai lo di hi ke lung su do akai lo wa le ke government se ma ka pan lo di hi kiti hi kapan lo de ta mo pong din sa nga chu ichine bol pe lo kapan diu hi iti wa abol num lo te le no bol no ji a ke ho ka yaw thi lo hi iti the na diu chu khon khat be chu ki si mu wa pha ham ti hi lung ge la hin tu a hi chidin mu na chu yu mo hi
ikile teng ujong le tunin honorable MLA hongin kukin pi president pujong hongin hits metara hi ma ho hi involve hi wa ki ho na pa nga hi hiti hintu ase jena dal hai ti be jong chu kusunga idal ha nu pa te ho to jong na de ki kam san tu wa hoi lai pha mong ham tu din mun ipi ti ham ti ho hi ki che ta panela the na divin ki cheng chu ga se jing ting a chai na mong in dunia conductora compare ipan pi pao hin chu ting le esbol kot house abu chapa le ting le lang khunga sumin general secretary pa ahin ahonguvin tu laya function ki bol ho hi sum lut pai lut hi jin na ko nom ho sum pe jo ding na dei di hin kukin pi yong ki mu maya ki vale a lan ha yong su Surrey Hills in people wise part ko hon la ka thau hon lam pia be ya gan the kan thu khop sel hon ki chidin mun cho ki hi je chun nau te ho hi thia hai le ni ong ot jing win nang ki ho hi UNC to yong tu ni la ki holding hidam jing hidam ta hi phone ki bol to ki nga tu hi ka tin nong pha po de pha ya ti MLA nun rong payang chu hung te na khuwa ki che ding atin na pat thu na sei jo he ka ti la a sei na ti tu to phone ka bol ti ka ga sei je dikim naw ka dong ai la ma jong a zo ka si ki a sei na chu e pa na chu an ti ki ka ta san mo che ki ai pi hele ama ko ma jong ka sei nan ain pi lam kaya chu lin ta ni mu wang chun bahar ding ki hol thu ta ki mu ma ki chi le hasan na tu sei da hum ka hi lo wa nga ipi ham hasan na pa them khat be ta lak nu nu ka sapu amele nu ko ma chun ka hum dinga he le nei tu ko lo de hum thei pom ka te le gel naw te ti ajowa functional president party kham hi jong ati pa hi la dinga lo mo ma he le amele nu ko ma na ki la di te aman jong e nu pi sa he nai ti kan se hi han lang to jong ta hin ipiha Napoleon Bonaparte my way of joking is telling you the truth but it is the funniest joke in the world to na ka se hi wangin thudi ka se heti ta bang danin kichan ka chu ga se jing ting mi hem hi na se hil se wala malaki ngai da mo hitin kong home area sports meet lom ta na bolawa achai na kina kahung pan thi jina velun ki pathu ka sijin lam kai ho hin area sunga chief association ho ki roi khom na jo si pathin pum ku jing dai ka ki pa e